Ariko principal manepo umugabo witwa Lionel Messi muri no minsi buri kintu cyose akoze yaba igitego yaba assist gisigo duhigo runaka niyo myaka we na Cristiano bagezemo ko buri gitego buri assist na gahigo runaka kubera ibintu bamaze imyaka myinshi bakora. Messi yatangaga assist ya 401 muri kariyeri ye, arabura assist 3 zonyine akahita akora gahigo ko kuba ari we mukinnyi watanze assist nyinshi ziva mu bitego ku visi umupira w'amaguru ibayeho. Wambere 401 arabura assist 3 agaca ku mugabo witwa Ferenc Puskas ufite assist 404 ko assist 3 kuri Messi agomba kuzasoza kano gahigo ari we muntu ugafite. Uri kumva yatsindaga igitego cya 895 nabyo ni ibitego byinshi kuri Lionel Messi. Nubwo Cristiano kimuri imbere ariko Messi ufasha no ma assist n'ibitego amaze kugira uruhare mu bitego 1296. Mbaza ngo we na Cristiano harimo ikihe kinyuranye ku ruhare rw'ibitego n'amasist uteranije harimo ikinyuranye cya uruhare rw'ibitego bingahe? Uruhare rw'ibitego 84 ariko Messi muri imbere ko Cristiano we afite 1212 ufashe ibitego bye 953 na assist 259. Messi aramushobora rw'ibitego 84. Cristiano ibya assist ntuyumubona ibya assist ntaga harubona ko Messi yaraje no muri za desa nuko bari umukinnyi w'igitangaza ntago kuri Cristiano zakabaye zigera. Tugaruke kuri no kipe y'Igihugu Argentine n'imyiteguro yayo kuko ubundi nta nindi match bafite muri no treve barakina na Angola. Indi treve bazakora niyo mu kwezi kwa gatatu ari nayo bashobora kuzakiramo na finalize mu ikipe y'Igihugu ya Espagne ubundi bakahita bajya mu gikombe cy'isi. Mu yandi magambo nta yindi myiteguro irenze ingi idasanzwe Argentine yenda kugira mu gihe kiri imbere. Ari groupe umutozi yari byose amafite majorité afite amaze kugira groupe 100% arabiza afite abakinnyi mu mutwe azajya na kereka abandi bazakora ibidasanzwe bakiyongeramo muri iyi groupe. Ariko tugaruke kuri equipe Nepo abantu ntibaze kuyibeshyaho. Iyi equipe muri iyi minsi hari uburyo abantu batayihereza valeur ifite. Ubona ko muri iki gihe abantu baravuga ati Espagne, baravuga Abongereza, baravuga Abafaransa, ariko Argentine basa nkaho ibintu yakoze mu 2022 abantu basa nkaho bamaze kubidigera ntago bakibi aragaciro batakiye ntago bakibitero ngo bikira hano baranayifata ko babona imyaka Messi ari magera baranayifata bakavuga ko ari equipe izabisanzwe cyane igikombe cy'isi. Umva ko abantu benshi ari byo kintu bagarukaho ariko iyi kipe Nepo abantu babyitondeho kuva mu gikombe cy'isi 2022 kirangiye bamaze gukina match 29 harimo n'imikino yo gushaka itike kujya mu gikombe cy'isi ndumva zari match ngira ngo 12 bakinnye. Iyi kipe imaze gutsinda match 24 inganya match 2 itsinzwe match enye zonyine kuva mu 2022 igikombe cy'isi kirangira kugera maginga yabatsinzwe match enye zonyine. Muri zo match 29 batsinze ibitego 64 binjizwa ibitego 12 gusa. Muri zo match 29 bafitemo clean sheet 20 no kuvuga ngo match 9 zonyine nizo binjijwemo igitego. Bashoje ari abambere ku rutonde rwa CONMEBOL rwo gushaka icyo kujya mu gikombe cy'isi n'amanota 38 muri match 18 na 12 muri match 18. Meri biteri wo gushaka itike kujya mu gikombe cy'isi cyabo yari Messi yatsinze ibitego 8 atanga na assist 3 urahirwa ibitego 11 yakinnye match 12 abanzamo 10 gusa. Umva ko ari na majorité y'imikino atigeze agaragaramo. Ariko ikintu giteye ubwoba Nepo iyi kipe kuva muri Qatar bavuyeyo nta match ya gishuti baratakaza, nta match yose ya gishuti baratakaza. Bamaze gukina match 11 zose barazitsinda ibitego 33 binjizwa 2 gusa. Imikino 9 bayigiramo clean sheet nta gitego binjijwe muri match 11. Abantu baravuga ati ikipe rero abantu il faut faire attention iracyakomeye iracyadadiye. Abantu baribuka ko ijya no kujya mu gikombe cy'isi mu 2022 yari ifite rekoro nk'izi ngizi yari atwaye Copa America iziri kuri rani imikino hafi 26 idatsindwa ariko agahigo k'ikipe y'igihugu y'Abataliyani kaza gusorezwa kuri match baje mu gikombe cy'isi bari kuri rani imikino 35 badatsindwa.
bari gushaka Gahigo k'ikipe y'igihugu Butaliyani ko kumara igihe kinini badatsindwa, batsindwa match ya mbere ifungura igikombe cy'isi, batsindwa na Saudi Arabia, bafungira kuri match ya 36. Ariko iyi ekipe n'ubundi forme yari ifite kiragiye ntabwo yigeze zitakaza, na n'ubu ngubu iracyazirimo, kuko izo match batakaje ni match ya batsinzwe na Irigwe ibitego 2-0, batsindwa na Colombia ibitego 2-1, batsindwa na Paraguay 2-1 na Ecuador 1-0. Ni match enye zonyine. Izi match ni cyaje basaga nk'abanabonye itike. Muri izi match ego ni harimo izo bari babonye itike. Ebyiri muri zo Messi nigeze akina. Nigeze akina. Murenye batakaje ebyiri Messi ni yarahari. Muri izo match 29 murenye batakaje ebyiri muri zo Messi ntago yigeze azigaragaramo. Sasa ndashaka tugaruke nyine kuri Lionel Messi ubundi kuki ikipe y'igihugu ya Argentine ikimyihambireho kugira amajingaye, kutakiriwe mukinyi wayo mwiza, kukiburi ariwe tukibona buri gihe kuri score sheet, yatsinze igitego, yatanze assist, yaremye uburyo. Messi abantu nibyo baravuga ko ari makina muri MLS, muri Major League Soccer ni champion utaremereye cyane, idafite n'urwego rudasanzwe ruhambaye. Ariko Lionel Messi muri no kipe y'igihugu ya Argentine aracyariwe mukinyi w'ingenzi, kuko muri izi match 29 afitemo uruhare rw'ibitego 35, atsinzemo ibitego 25, atanga assist 10, ni uruhare rw'ibitego 35. Muri izi match 29 ikipe y'igihugu ya Argentine ikinnye muri uru rugendo rugushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi ndetse n'imyiteguro mu match atandukanye ya gishuti. So hari ibintu rero nshaka gushingiraho kuri iki kintu Nepo. Lionel Scaloni aracyariwe mutoza, aracyariwe mutoza kuva mu 2018 zira Copa America ebyiri batwaye, yaba 2024 niya 2021 back to back zikurikirana, yariwe mutoza. Copa igikombe cy'isi batwaye mu 2022 yariwe mutoza. Finali zima batwaye batsinze Butaliyani niwe yariwe mutoza. Kuva mu 2018 n'umutoza w'ikipe, amaze gutoza imikino 91 sorry, atsinda imikino 68, anganya 14, atsindwa match 9 gusa. So ibi bintu kuki mbihuje Nepo, ikipe y'igihugu ya Argentine iracyafite umukinnyi wayo mwiza, ari mu bihe bye byiza muri ikipe y'igihugu. Imikino irabitwereka n'imibare gifite, biratwereka ko akiri umukinnyi w'ingenzi bagomba kuzagendera mu gikombe cy'isi, kandi nawe aracyabivalida mu mibare, aracyabigaragaza. Lionel Scaloni aracyariwe mutoza, iyo ni indi nkingi ikomeye. Burya iyo umutoza atoje igikombe cy'isi agatozamo Copa America ebyiri agakina mizi qualifiers zose, iyi mibare yose turimo tuvuga dushimira ikipe y'igihugu ya Argentine akaba ari wifite, bisobanura ngo ibyo bintu bibiri biracyahari. Sasa mu bakomanda yatangiranye cyangwa se mu bakinnyi navuga bahetse abandi bari banini muri ekipe kuva fata no kipe y'igihugu ya Argentine, abakinnyi yatakaje mu bakomanda be bamufashaga mu bijyanye na resultat, navugamo umukinnyi umwe w'ingenzi wenyine ni Angel Di Maria. Angel Di Maria niwe muntu wenyine twavuga wasezeye mu ikipe y'igihugu mu batatangiranye nabo, atakifashisha muri iki gihe kuko yasezeye. Ariko ikipe y'igihugu ya Argentine abandi bakomanda bayo bose baracyahari. Emiliano Martinez aracyari mu izamu, Cristiano Romero aracyari muri la defense, Otamendi, Nicolas Otamendi aracyari muri la defense, Tagliafico aracyari muri la defense kuri gatatu, na Heri Morina muri iki gihe we forme zasubiye inyuma, ubona ko nubwo atigeze amutakariza icyizere ariko nawe aracyahari. Hagati muri mediane de Paul aracyahari, Paredes arahari, Enzo Fernandez arahari ameze neza muri Chelsea, ongera Giovanni Lo Celso nayo yongeye kuga, Giovanni Lo Celso bahaye indi sport aho ngaho. Ndi kuvuga mu bakomanda Nepo, nukiramo ba Lo Celso reka tugaruke kuri batatu na mu bakomando bakuru, Enzo Paredes, Rodrigo de Paul. Amutsinda yakoze akira muri equipe, yifuje kugira equipe ifite abakinnyi bahora ba national, uzarebe niyo bari muri forme mu club yabo, aravuga ati aba bakinnyi nibo batuma ngera dressing room rwambariro rwanjye bakamfasha. Emiliano Martinez, Otamendi, Cristiano Romero, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Alvarez, abo bakinnyi majorite, abandi bose bazaba baturuniraho. Bisobanuye ngo abakomanda yakoresheje mu gutwara bino bikombe by'isi, na bino bikombe bibiri bikomeye byo ku mugabane wabo Copa America, bose baracyahari. Mu yandi magambo ikipe y'igihugu ya Argentine iracyari ikipe yo gutinya. Abantu bareke kuvuga ngo yatsinze Angola nibyo, ariko n'uburyo imaze igihe yitwara yaba ku mugabane wabo n'indi mikino barimo bakina,
iyi kipe y'igihugu Argentine iracyagaragaza ko iracyari mu bafavori kubera ko ibyo bintu byose uko ari bine ngarutseho byose biracyubatse umusingi ikipe y'igihugu Argentine yubakiyeho kuva itangiye kuba nziza mu 2021 Lionel Scaloni yaratangiye akazi mu 2018. Ruvya ndongera akantu kamwe konyene kari no kumushyigikira burana nashimira n'abashinzwe umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine ko batigeze basinzira. Iyo urebye ibigendanye n'imitegurire y'abakinnyi bakiri bato muri Argentine ubona ko iri hejuru. Uyu munsi turavuga iyi groupe yaba yisaba komando ariko iyo urebye abashobora kubakorera mu ngata niba tuvuga ngo Geronimo Ruri ababaturuniraho none ari muri Marseille ahagaze neza. Turavuga Yohani Fofu uko byagenda kose n'umukinnyi wa National Giovanni Lo Celso nka nimugore yakinnye system ya defense ya batatu mediane ya bane ndetse n'abakinnyi babiri bari mu mugongo wa rutayizamu. Afata Nico Gonzalez amukinisha nko mu wingback ndetse afata na Thiago Almada amukinisha indi couloir. Lo Celso amwegereza Messi mu mugongo wa Lautaro Martinez. Urumva ni imikinire mishya yari yagerageje irimo cya kintu cyo kuvuga ngo ese uyu munsi ko Noel Molina atameze neza, ese ko Marcos Acuña uramubona atashye iwabo yaranakuze adahari ndabigenza ne. Aravuga ati reka nkoresha abakinnyi bahari mu mikinire ishobora kunganira Lionel Messi. Ni ikintu gikomeye buriya nakundiye Lionel Scaloni. Uvuze ikintu cyiza, umukinnyi mwiza ari kuri kumwe n'umutoza mwiza. Lionel Scaloni anageze muri National ya Argentine n'aya mazina aba Makarista ntibari bitangaza na Rodrigo de Paul, ariko agira uburyo aba bakinnyi bafasha Messi kuba mwiza na Messi kubera ko afite ya karite yo kubakinisha no kubapasa. Ni nayo mpamvu za assist uvuze 441 azifite, azi kubapasa akamenya igihe ekipe ishobora gukora igitego na cyagiye ekipe iri nko muri transition vuga ngo ntabwo turagera mu gihe cyo gukora igitego. Bafite umuntu ushobora kubayobora muri icyo gikorwa, akagira rero abakinnyi umutoza yifuza ko bamukurira mu biganza. Birebye uburyo Nico Paz ameze ari i Burayi muri Como, ukareba Franco Mastantuano muri Madrid, ukareba Gianluca Prestiani muri Benfica, ukareba umusore w'umuhanga cyane Thiago Almada muri Atletico Madrid, ukareba Joaquin Panisseri n'umusore wataka mu ikipe ya Strasbourg, ukareba ba Emiliano Buendia uburyo ameze muri Aston Villa, ukareba mwene nyino wa Makarista witwa Kevin Makarista n'umusore utwaye ikipe ya New Saint-Gilloise bari baranamubonye mu defense Marco Senesi mu ikipe ya Bournemouth. Bivuga ngo sibye ya ekipe nziza afite, sibye Lionel Messi ukiri mwiza bitewe nuko umutoza azi uburyo amukoresha akamusigasira. Hari ikintu gikomeye wavuze, twarebye match bakinnye muri World Cup qualifiers dusanga hari izo Messi atakinaga. Umutoza ajya gutangira campaign yabigarutseho. Yego Messi muri cyagiye babona ko i Burayi hari nako muri Amerika imikino ari myinshi muri Major League Soccer, hari uburyo muri trêve internationale iyo bari bukine match ebyiri cyangwa eshatu atari burenze imwe. Yego cyangwa bakareba bakavuga ati trêve internationale ntabwo isaba Messi uburyo bwo kumurinda no kumusigasira. Messi nawe yarabyakira ubona atari kuri pressure na rush yo gushaka ibyo bitego na assist. Hari ahaganira n'umutoza bakabyemeranya ukasanga Messi yigire mu biruko muri trêve internationale, ariko ikikubwira ko bari umukinnyi w'ingenzi match agarutsemo byagorana ko isoza na gitego cyangwa assist. Usanga rero icyo kintu cy'imitegurire naragikunze cyane. Ubona ari nacyo batandukanira na Brazil. Iyo urebye ikipe y'igihugu ya Brazil umutoza Ancelotti yagezeyo aracyarwana no kureba ekipe uburyo ayiha shape, ariko aracyasubira no kuri ba bakinnyi ba Casemiro bakuze. Nawe yabaye nk'uwigo model, arashaka ko ba Casemiro n'aba ba Vini n'abo bakinnyi ba Rafinha beza abakoresha akababyaza umusaruro.